kanzo pia zisiwa alala gazeti wa tumbia mwepia chikaswire kali swala jozis akala ndo mkwemba ruaka kuitoho agonge samore toneke uja usiswala hiyo sha batina commentary zingi hani sabarua and haitoho public ya bwana nzishani shwanada mdo karais kama elegance how respect yote na sababu utahimana hujibu mdo public nikono pia tajala sansa kabisa wala la hadha ya kunifanya shaka sababu kama nchi ya kanza jawabu na shinga kanza jawabu atokana isindi buransi ngomba jana la gazeti msaidia haitoba harunti pia habisula na weja wabunge wa jawabu mbili ngwaebenza wala mira iswadaula tizamba juice shanga woto menine haunsano wonsiban woko izo hama propriety hanga ne define ne mahakama ne dini ne diplomacy Pangiamo Oziro ubakar mahakama hakama mile zoma na wahayo shati na uto mjaze ngoza mahakama yotinyangu yani lewono mahakama zilingwa kufanya ikazi yangu alhamdulillah shikazi yana ya banga mi responsable tikupablo mashile responsable na bosi na uto mjaze mazruza babionga makinishoni na mtoreani musise ono mahakama rati azali 1 azali 2 azali 3 ikaga bo procureur hausi kosputa bikati marompara na mabalongo siwona naru mahazi ya kawaida na bo pande huo basi swala wa isaio na swala mkundu ndo harma mahakama wakati maendeleo ya hatu ya tahau emergency kanaenda ikakarsansi ya mahakama upande huo kama petiziti alisalis Rezahe maraya, rezaho wajeni wajobani ngabo ya hazi ngyo yabo lazima rendele upande wa Sambi mira iswadawi amando kwa karais yabo ila elegance ngo dala kabasa tabatabu hata aminga Mungu eza muhunda simunde mkomori hususan ndo rais upande wa mahakama yule mahakama wale mahakama ufanye judgment hao ngisiati uzisiwa mrangwao grace au amnesty sasa wale mahakama wafanye zimkuranzi ngeli suala ya rais Sambi suala mahakama wafanye kazi izoromba mgusi wa sando ka haraka na shawiri wanato hiransi changi kwa ile lokaya mahakama haya maneno yaliyo ya hukumu sasa kama mahakama fanyika ukatunga bazalimu sifanyie hizo katio na rudungawe ntia maendeleo jondi zoromba muna zindizo ba sasa afeza mahakama ziloiko nezimwa jaleshe zile hususan ndazenu za sécurité de l'état tabuna mdejar masala ya mwisho ya hizi nini na kadha na kadha na kadha ndrejezi na ambabano za amani yoka bano amani yona hatari mbili kakaiti ya hatari handani kama mbioni wanama wanzuani ganye siwa shikisao ukaini mjena jabirauna tutandate menaje yake shekai shekaro suko wade hao mini na wade hao kartusu kana ucha na weka gajaja yote
ya respect ya force ya consideration ya hondu pia wa chehunu na sokomore rike makini kasama asa mahakama ko ene utufanya ni utuhukumlwa shamduka na uri swali ya jare tewa sa ikana mdu aretewa ya bonde kaya afanye mahakama ya lazima na aboka bati mrulo jume mahakama nul n'est au-dessus de la loi lakini president hataja nungu ya rende mwanao nsiambao Brazil mwanao nsiambao Corée du Sud nsiambao Faransa nsiambao Afrique du Sud ma president wa harmoni tani timema na kumtuanza kabanga monopoli Bismillahirrahmanirrahim. Kwezi watukufu wanama wa Komori, mlio harumwe masiwa yomane, mlio ngazija, mlio nzuani, mlio mwali, mlio maore, nano wana Komori watsambali harumwa zensana nsanga mnikoni ze salamu za kisilamu nyonsi pia. Heni mwana mkomoro wanajundrawo, mnezi Mungu ya mnike maisha mema, mnezi Mungu ya mnike rehma, mnezi Mungu ya mnike reisiti njema, mnezi Mungu ya mnike yesante. Watukufu, mwishi ya mesaji na tiabanu. Inu interview, haunga jwamba inu reunion ya fanyi wa harumashesi wa shanzuani 2020 banu. Yensiyo uyo iyonde nsiyo wananasi wa fariki haruma ye bahari ya Tunisi na mweshereba Komori uka balu wa hatu salaka haruma l'opposition yensiyo atarisheme zarambo ka evanu babali kumani ngufanyo diskuru nge en plein diskuru katsube haze kondoleasi yahu wananasi wa fariki haruma sheso sanjuani na mweshereba nsiyo ba Komori bahye diskuru ino mimi negociatori ngane shele ondondrondo ukambabali kumani hafanya presque 46 minutes uka harma diskuru inu mimi harma ze diskuru mbabali kumani hafanya pia nzijua wabahinde diskuru na ikubali isa mbabali kumani harongo wandro nchu hiyo hamete le point sous le i kwano hajele zandro havenu ondondrondo emakatiana rumenti ya hatu zenrongo heli zendawo yemensheli yendawo owadewa he COVID-19 owanzwa wate hii harumenti ya hatu owanzwa heze mabaya wafanye kudeta harumenti ya hatu mbabali kumani havenu wandrongo zinji harume mesajini yune mana kamicho de shele mesajini yabonga rindelewa mesajini ungari njiye zonjo kanza na bebanu pasko ngana nzondrongoze ye mouvement terrorisme, nouveau mouvement terrorisme comorien de daoula yandrabo, daoula ya mabajani et ça va n'abasa carnado par daoula mabajani carnado par daoula insulte le nouveau mouvement terroriste et ce n'a pas un mouvement terroriste on doit tsungo zamba wa Komori wa zamba juzibanu et manyanasi baruf hazamba hajivenua hajidenonse ukasisi ngasina mouvement terrorisme hatowa video aronesa yezombo wazula yezombo ekatema de zombo wahulu bunduki wahulu mapuchari wahulu mizinga wahulu bombu wahula de bomba kromogeni wahulu zombo zinji hazonesa ma video barufu hazonesa Komori mziono na renzo nafiki ramde nesa kweli ukawandwana basa ce sont des terroristes comoriens il y a du nouveau terrorisme dans notre pays do wandwa hedawle ya haki gari jojer wanosema mafoto ya hao wandwa wanzao watie msajaja wanzao watie kodo harumenti ya hatu gari jojer wanosema mafoto bana Komori yele message surtout le nyo bas wan uka garaniao shetenda shinu zitenda ziziro harumenti ya hatu uka sisa harumenti ya hatu sikarije fasiria terrorisme sikarije donc gardine ne l'armée message mbabali kumani et ça s'est avancé gabo 3 parties na njomu isheba komondondondro izo president wa hedaula ya hamba parce que wana nzoni shendo ndo ze president hedaula ya hamba uka hazamba na kabula ukaya ye mouvement rikubali ukaya gabo des assises rafanya rikubali ukari gabo nouveau constitution rikubali karifanya referendum rikubali ukaya ngabo
babiri vote ye président dami ti vote wa mi de président voilà et référendum les assises ils ont pia mkubali wa Komoro mkubali ze vote zila za 2019 zedu ema 12 candidat wa karma l'opposition hangar jamba 11 mkubali mjarma ze vote mja sham jammenye ze vote o malamalaya menye makarito sha wa Komori wa ni vote mi de président zomba bal commande yamba o shanga nsambo bana uka 2021 kabana bila vote tena yabonga mjitrompeo gamjo karma ze réseaux sociaux ndo babu hamuhamba gamjo ndar mo vote shanga ranzor nitie le pont sur le IBAN izoni zomba bal commande yamba o uka hena mruna renge sécurité ha hena mruna renge sécurité ha mruna renge responsabilité ya ha izoni zo président ya Kazamba 2020 hamambiani shaka mjelewa ukatsua tambabal kumani hardazi sulinye rokaya mrati jorengo hafungwa haumru holwaya haundizo ya nababano mrarengo afungwa mrado bi ha delegation beti salama ya wajeo ijenitsahe ukanitsahe somaha ukemrolanga nzo afungulwa kamnado bi ha delegation beti salama bahi hena mrinarenge yi sécurité ya hahi izomba bal kumana zama 2020 yende mana makangatsolina avancer ifanye 3 minutes banu mwishemba bitsena baba ntsirenge paragraphe banu ya Kazamba rapidement mwishendo ba Komori ngeri jarmo message yahe ma terrorisme wa hensi yatu wanu ngani avancer Gana avance ba Komori mwishie zomba bal kumanya mbao très rapidement na mwishie ba Komori baba nusidwa zaraka watukufu Gana avancer tena encore une dernière fois mwishie tena izo président ile ambao encore une dernière fois ba Komori encore une dernière fois
sema raia kwa sisi wana. Assalamu alaikum. Kamal Bakar Al-Fati. Monsieur le Président, on connaît sama da waziri mkuu wa conference de partenaires di Paris. Et quand on trouve ça hotel. Alors faut que la Mada de contrôler tout pour faire contre la crise. Et comme nous avons ça, il les travaux en relation. Assalamu alaikum. Okay. Na mwishie ndo Bakomori, na mwishie yavo. Na mwishie. Marhaba mjima salano. Inuya 2020 ya Ibrahima. Tunafikiria munda barikaunza norongo za Shingereza au Sharabu. Afikirina elewa na narongo na kaelewa elewa. Zonala uranzi zama norongo. Kamnu mwaka 2020 ama Facebook au haruma les sociaux shuya. Sur le plan national, makinisho ka nila sei nila ceci le sei kabasi walo harwe logique pengine shauri kwa kufanya vote je na zile structures kwa kufanya za vote kwa harwe logique kama nous préparer une sécurité ya bismillah nationale voilà Tizo Bakomori Tizo nationale bizuna mabeliba Tizo wa Bushi tiwa Tanzania tiwa Dubai wao Komori nasi yabaja na ufuta ni maudu haretiwa alafu ya nusufa zile kasuza sato voilà na mwisho wa Komori yo 2020 wa prepare zile ngozla wasifanya msiono kamjamba kama wafungua na ndio tumsanta kuliwa na mabionika no na mpreveni voilà nasema Ibrahim aenda wambika huruma kama uchu wanongo ni kana mfahamu na 2021 kwa rezo sosio Facebook atabitilo zangalia shule yao savoti zeka ufanyiwa wa structure na kufanyisa zivoti kaka kama structure abo unafikira nyino wachi abo shule yao basi Bakomori ntsongaza mwishie surtout armwe et parti na batsa makashia katizo tizaba bano ye president wa heda ula hazabara gu 2020 hena mndu na renge security hahe na mpreveno wandu wanzo wa jate bahunu na mwa prevene saizo tizo sija emanya si baruf Bakomori mwishie message ya towa ukaya rikaanza rifanye kudeta rikaanza risise ye president wa heda ula bonsi shari échoué parce que vaka un traître vaka mundu yende aridonose emruo ye para Twaibu emruo ye para Twaibu ya larma omji mtukufu wa Moroni ya larma capital ya Moroni izo barufu hazamba Bakomori juzi baba nsidwa saraka juzi nga sina même pas mfumo banu barufu hazidonose na mtoshi ya ulaba tuo uka wajiprepare ndo afanye kudeta halafu jarima rezo sociaux wado zamba banuri kanzara afanye kudeta shari échoué et ça bakaya des hypocrites bakaya des traîtres harumo wandu iyongo no sokaya nitima responsable hata ganyo so mitudo samba ganyi banu mdo jonesa ganyi banu mjulwa ganyi banu mdo jonesa ka ganyi wandu wa subuti nyi wandu masujai izo ndizo mtungo jonesa basi shandrongo jazenu ma prepare manzo mafanye kudeta izanru daza izanru twalo homoni hunu andu kwado hamba izanru garde wano mkado amba mrukaya vanu maudu eshele yabo presida maudu ngarjoja rufanye kudeta ruhu manama tsiramu Marseille au hamadamba ya Marseille maudu nganjoka ja Marseille njeni huwe izo mkado prevenire mungu izo mkado provenire mungu kama kanzenda uwe mungu wano shamru daza hafanya shetendwa shauto jarima rezo sociaux mdambo kaya vanuri kanzara afanye kudeta rikanzara uwe president wa heda ula shabaka bakaya un traître et traître uo ye para Twaibu Moroni ya larmo mtukufu Moroni gani mwensone video mwishezo barufu yamba Bakomori uende atuhamba ntumkasanrabo barufu yende tungo zamba Bakomori gani twe video mwishie rapidement mwone zombo wato watena saiso
na mangale ba Komoro saizo ezombo saizo sizo nguzambo bajanani kate bajanani na mwisho ba Komoro na mangale zombo izo pi na mangale ba Komoro enyu hadisindri enyu hadisindri na mangalie hadisini ngandindre jeze tena vala tsongu rejezo wai ngutsodare jeze wai mara ngondrejezera bakoma enyu hadisindri ukabano dizwa kapre ndo afanye kudeta armenti hatu wendo atemsaja armenti hatu tsuwangu tsojide banende tsongojide no se bakomori ngutsojide no se waye mais vraiment vous êtes grave wallahi vous êtes vraiment grave vous êtes vraiment grave ndochi denoncer wani ka vous êtes des terroristes mkanze mwatebe ya armenti hatu mwate nkodo armenti hatu na mangali enyu hadisi ndo bakomori Yambi la baruf Hamadaye Taibu Maruf voilà ya l'alarme Armand Joa Moroni quartier Bachanani Moroni Taibu Maruf na mwene ba Komori na mwene les ennemis du peuple comorien les ennemis du peuple comorien na mwene ba Komori na mwene ba Komori tuwa saa itimisi hakanze bueno abo tutizamba tuwangu tojidonose ukabanuri kanzara fanya kudeta na mwene zombo zinu zindo zombo rahula zindo zombo razitaha rarenga rabeshea rarenga rabeshe zombo zinu rabeshe wanana swalo Komori imri rambeshazu ya kanizo ye parwa Twaiba maarufu ya alarmu mtukufu wa Moroni tizama ile tuko samba mwa video halafu babiri 2 jours il ande jeudi hardi heya hataswa mahaukabala vala tishiana ivala tini ko messaginayi vala tsamba ndrabo bobaru ratize ndrabo sahaho ratso mnyanya ratso nafiki mwana baso urisa mruja umri asoma ukirujo do hadalwa ukirido charma serezo katsoma ndrabo bobarufu zo urisa swafi zo urisa Juzi et jeudi Twaibu Marufu au Parisa Harumwe Manifu Place de la République au Parisa Ho renga utagarini Hadi hambia rokaya unikasanda rudu rejeze message rudu rongowe wambe okaya zilandrabo rudu rongowe kabala ushe message nai ukazilandrabo zwaka hamba karje kanza fanya kudeta rudu zambe honuka pression ho garini haho ho tio garini haho honika pression bobarufu ho tio garini haho honika pression na bala kuzamba rimwe ye video watu handani wambo kanga muri mafanye kudeta okaho esaho ujo mparisa kunomba nafasi kuna humba nafasi emana jahumilia harimwe manifu juzi emana watu muwendi hawo mshangaza za barindi bobaru emana maruf Twaibi maruf ya jaya humilia emana watu muwendi yabamba ka wamparisa ngojo muwa sha hukamhara haja ho shangaza ho tagarini ho nika pression ukaya ruduro ngwe tena rudu fanya message yabili tena wanieze no gozila ukaya zilandabo na bala zilande zakweli mkanza mafanye kudeta Mfarata Mbokaya la première intuition, la première intention, c'est ce qui compte.
kwamba le kaulu la handani lilandi lori jorenga lilandi lori jorenga mkahanza mwene mwafanye kudeta mkahanza mwene mwasise ye president wa heda ula bonzi Tizamba mtwaji donese wani vous êtes les ennemis ya hensi ya hatu vous êtes des terroristes Bobarouf Nima terroriste hein nonam juendro kaya rango to message ndeni ila les autorités françaises les services de renseignement françaises nana les services renseignement comoriens et ça va renge vidéo la ngwatungo hitwalia et ça va renge vidéo ila ngwatungo traduise wa juendro heli zabira ukanyonti pia ça et ça m'a affichiwa ces renseignements pia entre edaula ya Komori na edaula huni Faransa esanga wa contacta kwa hadisi ndo hezo ngozinu esa kwa nalu lache hezo ngozinu Tizamba mtoji donese wanywanyi ila faute grave Bobarufo ila kujonesa vama na Bobarufo izwa haba juzi ukaya mkanza mafanya kudeta sabu hobe za johe yojoha etwabili adombo ka balati ni kwa message nai ratize ndabo vous êtes les ennemis à Hentiahat. Et les autorités françaises, et ça comme je par ici, ou coûte que coûte. Ou Kabidi ou Tuchile, le soir à la ligne, où vous avez trouvé tous ces armes. Où vous avez trouvé tous ces armes. Hein? Tout l'argent, quel fonds, quelle économie, vous les avez trouvés et ma pesa mya parisanda hu ye ma pesa mwakaule zombozino mya parisanda usa Bobaruf et ma pesa mwakahula ezombozino za muro ne zombo za guerre zino mazula et ma pesa mya parisanda hu ye zombo mya ezombozino mzi parisanda Bobaruf no sa karnam la cheni garimwambia uni Karnam la cheni et quand on me kuda mkoda rmensi atu karnam la cheni garimwambia oni Bobarufu Karnam la cheni inti haki zomfanya rmensi atu mzomfanya rmensi atu inti haki ye president wenda namwambia ndo hamwambia ni na Kabula uka hena mruna rega security hahi hena mruna ke responsable zo mranzo afanya rmensi atu Maudu mnatujua renga fungwa haumru hafuma holwa ya mnatujua shangaya mwana bakanga ba dictature Bobarufu abugande je ngandini mreje woni e mapesa mparsanda yezombo mzulunda hu yezombo mbahizaje ya zakasa Komori yezombo mparsha nikando bikomore zombo Bobarufu iso pia ngamjo parisiwa tu coûte que coûte simambiani ya daula ya Faransa sa dushila leso alalini kabatu bobira Bobarufu garimwambia oni bueno ya daula ya Faransa les services de renseignement za nous Faransa wa dushila leso alalini no kana blashi yamba bena mkaswiri uka d'après ces renseignements rijwa ndondo ces renseignements rijwa yemanifu ya ndrabo ya hani yemanifu ya ndrabo ya tona mradi ndunga na mwefanya place la République onga jozilo hezi rongozino parce que abasa les autorités françaises et c'est wajokaya ye mouvement ya daula ya ndrabo ija abasa irende daula ya terrorista yone mana kabasa ye manifu nga jozilo yo timla biani ngajozilo cette fois-ci parce que Tizamba les autorités françaises et ça wajua ka zindrabo kati banwa manif shango ndo place la République ngaona kopa yabo ha ngwadungo njila mapesa yabo ngwadungo njili ya defo wende wa hule des armes wende wa temsacha jarmenti hatu wende wafanye kudeta hawabo kwa fanya kudeta sha wende wajirebele wafanye rebellion wate msajaja watenko darmenti hatu izo nizo wa Faransa watwaliao les autres français hapa sawa watwaliao ukaya zemanifu nyina ndrabo Barufu tosama juzi rawo jotowe video yinu wamboka mkanza mfanye kudeta ngasina 2 semaines banoto wa message aneshele wondro kwambokaya
niko mapesa ni wandu ni bandu wandu haidawle ya haki ngabo mzaze yatowa 12,000 euro ngabo mzaze ulo Bretagne yakaanza towa 12,000 euro ya mnikeni 12,000 euro ya karma mtsango hakarma mtsango mzaze huo hanikwa 12,000 euro hakaanza jamnikeni sha kwambo kaya mtujo mhadisi je sha haridio la mzaze honika juste 600 euro honika 600 euro ba kajonike 12,000 abezo preuve no so kaya huto kuparotoa message wawe entu Abdallah Dwasani arengwa hutoa message entu abili hutoa message entu abili ganishile onro bobarufu ukaya abonlo hazini mima base hazini fanyawo yabonlo hazini ndroma pesa ekanga nundro 1500 1800 anganjwa nge mapesa yaoni ni jibaze irijera fanye kudeta bobaru wende watozamba bobarufu baba sidwa saraka zimisazingizo banu utujwa bezo dwanto abilu dwambo kabalati bwewa balanje kajuzo na kahamba ibalache wende watozamba bakomo. Là, franchement, ça commence à m'énerver. Vous êtes les ennemis du peuple comorien. Vous êtes nos ennemis. On ne va pas vous lâcher. On ne va pas vous lâcher. Parce que vous êtes des criminels. Vous êtes des assassins. Bobarouf. Vous êtes des assassins. Hein? Je vous montre le nouveau mouvement terrorisme. De materroriste wala armantia haki waindo la baruf gantoni moni senoi waindo la baruf c'est le cerveau waindo cerveau waiza nogozino waindo viro yetsahale foi mapesa yenje unjilia waje wende wa hule desarma hatozamba waye yende atoza mtu mkaza ndabo ntina kaza mrundabo garjo hamba izowamba war mazerezo socio yende atozamba ukamine mrundu tahema pesa mbirana njule mapesa jira ulezombo saye oinde oyi c'est le cerveau là les opérations monsieur Barouf le criminel assassin terroriste Rijari Kazemze oibahe oyi un terroriste aussi ajirondoka Ari Yemsubuti Naboim Hara. Il a peur. Il a peur. Il s'appelle Ari Fundi Saïd Fundi Faharidine Sedaboub. Yadarom Juntufa Ikoni. C'est l'un des terroristes. Mais c'est un peureux. C'est un vrai peureux. Parce que il n'ira jamais en guerre. Et quand on va guerre, parce que c'est un peureux. Shadom Nyane Sibibas. Nebobo Babas. Bon, c'est l'un des terroristes. Les ennemis du peuple comorien. Ganjoke vidéo inu, les autorités françaises traducteur, il y a traduit sur l'ambao. Parce qu'il y a des vérités. À la fin, un message en français. Je parlerai en français que tous les terroristes là, ces terroristes, au Faransa wa reshauro wanduanu. Et daule ya komwandi wa reshauri, ba kena kirehelinu. Hein? Rijeri Kazemze oibahi. L'hypocrite, le traître, c'est un vrai traître. Quand tu dis direction, mais c'est un terroriste aussi. Bueno, quelle direction il est, mais c'est un terroriste. Il s'appelle Hadjimba Eswali dans les réseaux sociaux, appelé Hamadi Abdou. Hamadi Abdou. Voilà l'un des nouveaux terroristes. Les nouveaux terroristes. Rijeri Kasewoyi. Le photographe appelé dans les réseaux sociaux, à l'ambassadeur. Le photographe, l'homme qui aime les femmes, il va là, dans les manifs juste les femmes. Ça débasse. Mais c'est un terroriste. C'est un terroriste. Et ça a négocié.
gamjo humo naza tuzija uzinu le mois de juillet ban gamjo humo na Komori esa ya négocier ngujo sa Komori garjo ndo esa ndo garwa dunga au de pas à pas garwa dunga de pas à pas. Bah le photographe, l'homme qui aime les femmes ngujo sa Komori le mois de juillet et quand tu juin juillet changa njondo ka négocier daine les autorités comoriennes gamjo humo na Komori ha négocier hein Rijeri kazetena les intello l'intello dayena Omar Mirali Komar Manza dans les réseaux sociaux, on l'appelle Komar Manza dans les réseaux sociaux. Et celui-là, l'un des terroristes s'appelle Nourdini Mbaye et Omar Mirali, les intello wajeno karunga nakili no anrupia doualo na stratégiquement namjoka woy Nourdini Mbaye na Omar Mirali ondo akahanti ye transition ya Mustafa ondo akapuse mse wa Mustafa ya rege transition yabonde les intello doualo fana ze stratégie zandrabo baro nakili no anrupia les intello. Bon, doualo na l'idéologie du terrorisme comorien. Nourdini Mbaye na Omar Mirali. Bon, doualo na l'idéologie du terrorisme comorien. Uka kamna do na hakwar ma réseaux sociaux isa wotso tsaya. Bon. Les intello. À la fois manzankili, l'homme le plus intelligent Edine Mahfid. Haboka Garjon Para, c'est l'un des terroristes aussi. Shaina Kilanawo, il est plus intelligent parce que quand je suis à la place de la République, il y a un manifo. Quand je suis à la Kembaba, Shaye, quand il y a d'autres critiques, Zenda Ondro, Edine Mahfid, ou une demande tranquille. Dena Manama Vahe, Bolto yemseye dayena Edine Marufu ondo ndoko naki ngwajua wafanyao kamjicho wanarma mabaya hein Rijeri kaze l'ennemi numéro 1 wa hensi ya Komori il s'appelle la fin du pays ou le Maori bahina juendo kai dauda wa Komori ngomtwalia ndondondro na tsenongo mtwalia ya do juoba emi obanuenda wo na do juoba na kazami ya hahi tizamba wainde anemi numero 1 de anemi na mpare beti salama ngojohamba banuzizo na baba ntsamba mnyanya wa Komori ntsamba mnyanya cha d'après les informations harimo wandwa derejao swafino no mtia hatu wanzo wa tenkodo wanzo wa temsajaja bahiwo inda nemi numero 1 yabanda mena nzunu mabiandoka ya do fe gaf obanyenda o ya tijirele ka ba lo maore yabonge protéger ya jondo ka maore na maore bada hula de Faransa ya jondo ka hulangu ko e Komori les autorités comoriennes vont contrôler maore sena wenda ennemi numéro 1 l'enfant du pays l'un des terroristes watsakwa ndondoro Rijerika se wo ibai l'un des terroristes Zayinu okami no para de l'epif uka izajwa mbilo ndiso katujwe hela ndwalio katujwa zenogwa hele zedao shaizo jwambilo anema terroriste ngucho jorega kezo kwenda maskini bomnyawe maskini Zayinu yakira hadalo amshababijo yakira ya hadalo ndabilo ndabu bwana maskini emana masayinu yabatsikanza ni biremba ba Komori mone et ma terroriste wanu les ennemis du peuple ou kakarna wa nafasi karna mbani nafasi sabodo tsa sombo mrenge sombo helinu ndamaga msoko mwana mafanye kudeta mwana matamsaja jarman si hatu vous êtes qui Ibanyimba Bubaruf inti handani mfanya kudeta tizamba kwa juzi mfanya kudeta ya handani 2019 mwatonga wanyanasi munezi nguna warehemu Faisal na sena mutu wa hafa olandani
mfanya ye kudeta hezemini ye president hilo la samba banu mrenge mini mwene mtari mwa marindi mwene mtari mwapo arimjo mwe president heda ula nasirande za kweli nyiwa mtsungo zamba mtsungo zamba da nyiwa mtsungo parandra mwa telefoni mwa bala zila kweli bala kanzari fanye kudeta nzuani bala zemini zila za kweli nyiwa mtsungo zamba. Vous êtes des assassins. Alors vous allez arrêter. Namziye ngoyo mnyanya wa handini ngosi. Namziye bensi atunga sarma yamani. Namziye ngosi. Hein? Ouanyana soa mabecha ju l'été 2021. Mkaza mafanya coup d'état tena. Mkaza mafanya soulèvement populaire. Ni wanyi na machungo samba ma réseaux sociaux. L'ancien procureur Mohamed Abdou Balaka Jamadabo Ukabandu wa hanyumka Madagascari Mka Afrique du Sud et ça va bajoka soulèvement Nimlo Afrique du Sud Nimlo Mauritania Mjemse Pia Komori Bala Mohamed Abdou Kajakado Madabo il a des vérités Il va la zila Kadam Somani Mwachunge manama Wanana swalo prison Wanana swalo prison Zila kadam somani Banu kulingani grafu sofi Halafu tsainu tsalam kadama fanye kudeta Mgaje liatanyi mtoji dononse da nyiwa Mtoji dononse ka rikantara fanye kudeta Bobaru Wallahi vous êtes les ennemis J'appelle les autorités françaises à faire tout le possible, à chercher tous les éléments nécessaires. D'après cette vidéo, je sais que les autorités comoriennes ont déjà pris cette vidéo. Ils ont pris tous les renseignements. Et j'appelle à la France, les autorités françaises, à faire la lumière de cette affaire, de chercher toutes ces personnes-là que je viens de divulguer. À chercher tous ces gens-là et être jugés. Parce que dans notre pays, nous ne voulons pas du terrorisme. Notre président Azali Assoumani, en ce moment, il est en Guinée équatoriale. Justement concernant le terrorisme en Afrique. S'il est parti en Guinée équatoriale, c'est pour trois choses. Le terrorisme en Afrique, le terrorisme, l'anticonstitutionnel, c'est-à-dire pas de coup d'État dans les pays africains. Et troisième chose, la crise alimentaire. Donc, le terrorisme, aujourd'hui en Afrique, on ne veut plus. Donc le président Azali Assoumani, il est parti là-bas pour ça. On ne veut plus du terrorisme dans notre pays. Donc j'appelle les autorités françaises à chercher ces personnes, ces gens que je viens de divulguer, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes, à les chercher et à les interroger. À les interroger. Et si c'est possible, qu'ils soient condamnés. Si c'est possible, parce que c'est pas normal. Parce qu'ils viennent de se dénoncer eux-mêmes qu'ils voulaient aller faire un coup d'État aux Comores. Donc nous en tant que... Moi, en tant que citoyen comorien, qui a la double nationalité comorienne, j'appelle les autorités françaises. J'appelle les autorités françaises à chercher ces personnes, à les interroger. D'où viennent ces armes? Où ils avaient trouvé l'argent? Comment ils ont ramené ces armes aux Comores? Qui a reçu ces armes aux Comores? C'est ça qu'on veut savoir. On veut que cette lumière, on veut que cette affaire soit
soit divulgué. C'est ça qu'on cherche. Et c'est pour ça que c'est pour ça que je m'adresse aux autorités françaises. Je sais que cette vidéo, les autorités françaises vont écouter. Je le sais très bien. Et c'est pour ça que je parle en français. Parce que c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est pas la première fois qu'ils veulent faire un coup d'État aux Comores. Et j'appelle les autorités comoriennes à faire de même. À faire quelque chose. Mais vous n'allez pas laisser ces gens-là comme ça. Vous n'allez pas laisser ces gens-là comme ça. N'attendez pas qu'il y ait une guerre dans notre pays. N'attendez pas qu'il y ait un coup d'État dans notre pays. Mais il faut réagir avant. C'est pas parce que ça, c'est pas normal. C'est pas normal, ça. Sabu tsara ndo tsara wazaza hatu alohunu. Wazaza hatu mwarenge mapesa. Ah, wazaza hatu mbaba hatu mjoko ndo watsomo hazini. Shawa ndo watushe ujusta RSA la kafu. Ah, warenge mapesa wana hao la kafu. Halafu warenge wachodomnikani. Halafu mwene mahule zombo. Mahule bunduki. Mizinga. Alimse komori mwene temsacha chayiho. Mais on t'avoue. Bueno, on t'avoue. Et ça me parisiwa Bobarouf. Et ça me parisiwa Bobarouf. Bah, ngar mabia woni. Je vous jure, quand il y a un frère de Karnam la chaîne. Bon, gardons encourager les autorités comoriennes. Bon. Et chef pour un renseignement, il y a Comore. Fakrim Radabi. Wadungi aferini. Watilashe. Wandwanwa parisiwa. Ukabana basa daburi shilia wo izo barufu ya dohamba zimesasizahe ukaya baja ye polisi watu hatu wacho wandrenge. E polisi watu hatu Komori wacho wandrenge. Yabo sarili wakakweli yabo les autorités comoriennes dabo wakadunga zendongozini ukakweli wakanzendo wafanye kudeta. Yabo de mana basare shele yao reshilo zimesajizo kakweli yabo polisi kawo do hawo yabo c'est pas pour rien. Yabo c'est pas pour rien. Aba sedabu ni wana okaya gabo bandi wa hawo walohunu wadobira wa reparo telefone négociateur yango chuo mbabali kumani kujo sabonti zetu zinu mbabali kumani kujo fanya kudeta kujo fanywa kudeta zetu zinu himojo wone banu zimbizo kweli banizo makado reparo telefone mwarambi okaya gabo joka kudeta zetu zinu mbabali kumani kujo sabonti zetu zinu banda zinu babarufu bankuli nitsindu. Vous êtes des criminels. Misido mabiani banuka mwanzuma uwe mru ikabo barufu nganzojoni uwe usifanye message unambia banuka bo negociate manjo kachane uwe badabo we nambia manjo jiprepare nulinde nganjo jiprepare nulinde bo barufu haunipare polisi niwambie kangabo mrutsuo joka jaraja ni uwe na mangalie batoi arongo abantu hazamba. Shasani mchwar mazerezo mtsonjia ngamtsoji donose wanyi ukaya rikanza rafanye kudeta na mangalezo mbozi zindezo morahula shema na rature isise baka un traître woye parwa Twaib Maruf yala remo mjintiko famoroni izo kazamba bo baruf yabotsani mtsoji benu wanyi ukaya nyima terrorista les ennemis bo baruf. Bahingari mabia woni gadire jesa na karimabia woni gari mabia ni Karnam la chaîne ya feri nga joda loi tizamba banu abasa les autorités françaises namfanye nana les autorités comoriennes namfanya basa nganinya jawabu nganinya solution hozia zemani fuzinu parce que zemani fuzinu zinzandrabo wanuma terroriste shawanuti wanru watabi hao hensi wanuti wanru walona mahoza ya hensi zindrabo yababa saida ule ya Komori la balle est dans votre cas gamdoshi na mzieze manifuzi na basa wanru wanba zindrabo yangu 2019 2020 2021 2020 hein 2019 2020 2021 2022 4 ans kamili za manifu yaba kamchwa kabo zindrabo
ukabanga mwenda mwetama pesa ha mwehuza ze triko mwehuza ze banderoli mtahema pesa mwafanye kudeta. Allez au diable, allez au diable ha misuma biani kartu sa hankodo armantia hatu kartu sa hankodo shangar sa amani armantia hatu ya amani rifanya ngasina 2 mois vanu rifanya dialogue nationali ngasi batima ya baba ni mjoja ya mengonza tenkodo hamani zo mwafanya bana manzo mwafanya kudeta ya bonga mjo mérite mwene prison. Vous méritez la prison kono haumu loya parce que ine fasra mndu anafanya kudeta wa mungu ya bwe person fo loya yo loya ya wasiso ya ke prison mahanama shakina pasa helino e prison heda na mwambia ni Rukaya heni mna rege security hahe beti atunga siarma amani garanzore nde rike batima garanzore omwendelo wa hatu mrachu jona kwa fungwa mdana Mukaya chifungwa bure banu kwa limrende yewe kamkaradhi mwazi ya dingosi basa ça va pas du tout sabira mtsota nkodo hata ibanu mbabali komani heroha mwende mrenge banu ngafikiri kaya o wandu mbabali kumani wandu hele jamfi hausi sirlobo hari ngafikiri kanga jukubali ngarjo mkubaliani ngafikiri kaka na duaza zitarehimbi ya tarehimbi mwe hatsarmansi hatu maudunga manzo mweni kwa maana armansi hatu mni kwa maana ngafikiri kabo ngarto duaza zikufuru mfanyao ngafikiri kabo sigari toda zao uwambaba alikumani ngwa toda zao za kufuru mfanyao hau mkaradhi mwadweshela maudu bahingari mwambia unitsena je vous jure kakarna mlasheni karina mlasheni tiatu ilanga ntu amani yentiatu ile ya amani kachijude mwambiani sisi karjue fasiria terrorism masikariji bahingari mwambia ubo barufu ngari mwambia oni mdasi ilo juentu abili ambo kabala tirongwa nai valatamba nai valatishe mesaji nai simwambiani le kaulu la handani ilando richo renga mama unomwa mkaza mfanyi kudeta mwesa rirenge ntiaki nizimana kamisu nabe president wa heda wula badi gentil badi azala sumani kuli gentil de l'endroit hahi de nafakri president et chefin renseignement yamtushina masingaro wanu non mais vraiment kuli nyima gentil sofi na mwenese balango amba ukaya ngabo dictature na mwenese kakoli ngabo dictature na mwenese non mais c'est grave koli kuandrongo nuka mtushina mwabase hanywa watsobira we denigrant yatu atabasi we tamsajaja tabasi watukufu ngari kasoba na harmwe madayino ngani biromba vintitsi garjodo hucha harmwe messagino garjodo jarmantuzi jauzino garjodo ijatsena garjodo ijasha karna mlasheni gandrongo sombabe manama mumjini hatu ngantimize message manama ya la mjini hatu Faisal Mdakhoma ni mwambie Rukaya yaziyeze manipulation yazirima war mumjwa mbeni gamjwa batuku Faisal wonde directeur de cabinet yakaya harma mzee Mohamed Shafiu ministre de l'économie abasalo ministre des finances et mrua basa sahato lo kati directeur wa hahi mzee Mohamed Shafiu katsonza ya mrenki bahi Faisal Mdakhoma tsungu bira manipule ye jeune siambeni osukwa juzi nga sina presque 5 jours bandi masheni wa manifeste masihu balado maharibi wala Faisal Mdakhoma ndio chopanga e masheni wala yabana nzona be Faisal Mdakhoma no hambiendro kabanga rijuawo ze kufuru watimba utimbawo harumenti hatu utimba harumo mtu ambeni bo Faisal yabana uko ganunu ko conseil bo Faisal ukanga njondo ko zingi sahaho aluziye digosi uziye ba
ministre de finance mzee Mahdi Shamfiu wala kana hurenga ewo mrutogo utojwe hazufanyao ngawe incompétent. La preuve mzee Mahdi Shamfiu kajopero urenga mwendara mwa voyage e kango ndara mwa voyage kajopero belia. Mzee Mahdi Shamfiu mzee Abdou Mahdi Shamfiu kajopero belia wendara mwa voyage heyaba juwa kanga wa incompétent. Yabonga mrugozingiza sana chwa banu bo feswali ndo homa ngabo mrugozingira chwa banu uka hata utiwaze mjomba hangu mbe Hamadi ekasina ujoka ufu prison ekasina ye heze kufurwa fanya rma Comores Telecom bo feswali ndo homa yabani kazo yabo ntwanza nende hulaba mna nrugozingiza ho na chwa banu ngani kazo yabo shasi kanza nonike avertissement. Uzieze manipulation zaha uzifanyawa harimo mtu ambeni. Zieze manipulation zaha uzifanyawa harimo mtu ambeni. Harimo shababu ambeni. Karo hambiawo. Parce que singa c'est tranquille. Mtu ambeni singa c'est tranquille. Ngasi dans la paix. Bofe swali mda koma. Ha? Uka mzee Mahdi Shamfiu, mzee Abdou Mahdi Shamfiu, ministre de finance. Singa rimanzawo. Sisi rimrenga harimo mtu ambeni. Yabari kanzaru nunike conseil nous avertissez na ukazi yadi ngosi bo feswali ziyadi ngosi ngari kasoba mbatukufu nkasobana ijonze habari mtokanzani vile sultar mwe message yinu ya baruf rambe barufu nrokaya esamjulwa mchoji venu wawanyi bo baruf ukaya vous êtes des terroristes, vous êtes les nouveaux terroristes comoriens. Une branche Yahema Shebabs Somalia. Bon, vous êtes des terroristes. Et ça va, ça mjouani. Wanakomore so mjouani ka vous êtes là. Msemtajaj hatu. Mtenkoda hatu. Na mimi mtsumbrani ngachiro mwambia mimi mtsumbrani hata. Zemena sisa hanyu. Wa mnyanya wa hanyu mtsumbrani hata. Mimi négociateur, je suis invincible. Je suis invincible. Kabatu ujo chanchangasi. Kabatu ujo chanchangasi. Ata emana Hamad Mbaye Marseille. Emana mtukufu Hamad Mbaye Marseille. Ganjoka bana liotena ngambira mumshangaza. Ngambira mumenasi. Juzibanu wala manyanasi ulo handicapé ulo Marseille. Manyana si ulo handicapé Marseille. Udungo rungwa ma réseaux sociaux. Hamde ya juzi. Hakansa dam tazahahe. Hadi ambaba hahe. Hampwazida boni hansi. Hamad Mbaye hajua kanza muwe. Wakayabo wa mzingara. Wamboka bahama ziya. Bawo yumrulo mwade. Wa yumrulo mwade. Mziyoti muwe. Esa Hamad Mbaye kajajibiwa. Kajajibiwa kati ya demzaza hahe. Ya demzaza yamponwe hansi. Ya dembaba hahe yamponwe hansi. Hamad Mbaye kajajibiwa shitindo ishu. Yabode mana nabokaya. Banyusi isi Hamad Mbaye. Haude mana muona banu kemsa. Banu sika chumrani. Achibe mwambiani. Banu isi hena mru. Ngene fikiri ya hahe. Nye daula ya terrorism ngenye zifikira za hanyu ngamanze mtenkodo ngamanze mtemsajaji na mdunga zifikira za hanyu sisi ngasina zifikira za hatu ngaranzoye nsiende ngaramineo ngarankujeo ze projet za un président ngaranza we président on aime le président Azali, on aime le président Azali Assoumani ngamjoka mjamri fanya ngondi ngamjoka shina mri fanya ngondi. Et Kassambana, le président Azali Assoumani, je l'aime. Gananzo, le président, Gamjuka Jamni Gondi. Gamjuka Jamni Nikasi Shehitwa. Gamjuka Jamni Fou, mais Bersabalan, le président Azali. Vous êtes qui vous? Il y a un homme qui a un homme qui a Fikira Zahari. Gabon Joseph Fikira Azali. Gabon Yini Manzo Martin Kodo. Gabo Watsu Hansa Wadunge Politiki. Et Gamsu Jamni Shehitwa Shangu. Yabo mtuanza ni mdungeni, mtuanza ni kendani, ingamtuonja mjuhe, mitahemni uwe, amlabu mwenzanyu, ngamshanga sondo. Yuzi nizo wafanye mwana Hamad Mbaye Marseille.
ukahamada mbai masenga no encourage dungia ifikira njema wadunga utawe bwa hamada kwano inge wajodo ja ushangaza soda sa udungie isawe mwanamume uliona des abdos misudo hamba uliona des abdos uliona konze we mwanamume bwa hamada yabotikira ushangasiwa ikanga bantu walo handicapé ikanga bantu atsowe mazitswa no ushangaze chawo mnduka shangasiwa mkakiri mwana Hamada mbai Marseille ngari kazoba mbatukufizo habari tizama garjodo jo wandu wanu les terroristes comoriens garjodo waja karna walashi izo habari batukufu. Merci beaucoup. Vive les Comores, vive les 4 îles, vive la République islamique des Comores, vive la démocratie aux Comores, vive la liberté aux Comores, vive le pays de la lune, vive le pays des îles du parfum et vive le président Wahid Daula Azala Assoumani. Mwenyezi Mungu yamnike mrimle, Mwenyezi Mungu yamhentina moyo, insha Allah heze baraka za Mwenyezi Mungu ne mitume ne malaika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci.